Assalomu alaykum tomoshabinlar aziz. Xush omaded ба канали Мамур Азия. Имрӯз якшанбе қарор дорем дар Молбозор ноҳияи Дӯстии Ҷиликӯл. Дар ин видео сёмка кардем фақат говои ширте, ғунаҷинои буғуз, ғунаҷинои майдаи беоча, гӯсало. Марамад видеоро тамошо кунем. Видео маъқул боша лайк монем. Касоне ки дар канал меҳмон аст, обязательно подписаться кунем. Видеоро сар кардем. Mana katta zotdor sigir 2ta yo 3ta tuqqan. Bo'g'oz yaqinda buqaga ketgan. 15 ming deyapti, yana savdosi bor. Bozor to 10500 gacha, 10,5 minggacha narx qilyapti. Mana 15000 ay muomala dora. Bozor to 10500 narx qilyapti. Ya go'y kalon zotdor buday. 5 ta yo 6 ta zoydaga bu bo'g'oza. Chand moh bo'g'oz ekan? 5 moh bo'g'oza. 13 گفتین ها؟ ده. 11000 ay bu muomala dora. Bozor to 8000 narx qilyapti. Go'y ne akam? Sarsham kakni. Mana yosh xunajin 5500 deyapti, yana savdosi bor. Bozor qancha qilyapti? Bozor to 4600 gacha narx qilyapti mana. Mana katta sigir 4 yo 5 ta tuqqan, yana bo'g'oz 1 oylik 6000 deyapti, yana savdosi bor. Bozor to 4600-4800 gacha narx qilyapti. No bo'g'oz g'unajin 7500 deyapti, yana savdosi bor. Bozor 6900 gacha narx qilyapti. Buna katta sigir 4 ta tug'an ekan, 5-chisiga bo'g'oz yo bo'g'oz emas, noma'lum. Bozor to 7000-7500 gacha narx qilyapti. Buna 5 oylik bo'g'oz g'unajin 6500 deyapti, yana savdosi bor. Bozor 5900-5800 narx qilyapti. Na g'unajini zotdor yakta zoydagi buda deyimishda bo'g'oz, dumoa bo'g'oz 10000 mega bu muomala dora. Bozor to chand qara kad ekan? 9 ta. Bozor to 9 ta narx qilyapti. Go'y zotdor. Na go'y bachador, go'y shirte, bachash, buqacha. 4 yo 5 bacha, mumkin ki ayavaydan kamtar bosha. 8000 mega bu muomala dora. Shirish ays sar bega 3 litr, 6 litr. 8000 bitesta muomala dora. Bozor to chand qara kad ekan? Bozor to 7,5 narx qiladi. Ina go'y shirte, chorum bachash, buqacha ya? Bacha. Shirish na to 10 litr shir dora. Bozor ina to 10000 narx qilyapti. Ina go'y shirte, yakun bachash g'unajin guftین ها. Bachash g'unajin. Shirish to 8 litr shir dora. 10000 guftesta bu muomala dora. Bozor 96-95 narx qilyapti.
اینا گوی شیرته چورم بچه‌اش غناجین شیرش تو چند قدر؟ 8 تا داد دیگه شه بزرگ عقل بشم شیرش گارانتیه 8 لیتر اینا نقشه چند گفته؟ نقشه؟ نه هزارای با معامله داره بزرگ تو چند قدر کرد؟ بزرگ 82 83 بزرگ 82 83 تو 83 را نرخ کنید سیناش 8 لیتر گارانتیش قطعی میگه اینا گوی شیرته بچهش خوناجین اینا شیرش 10 لیتر گارانتی میگه با شورم بچهش نرخش 10,000 با معامله داره اینا بازار هر خیلی نرخ کرسته اینا گو ستای چورت زایده بغاز نیست قصیر 6,300 میگه با معامله داره بازار تو چند قرار کرده که؟ بازار تو چند قرار کرده؟ بازار تو 58 نرخ کرده اینا اینا گوی شیرته بچهش غناجین ها بچهش غناجین سوم یا چهارم بچه سهار بگه ستایی شیر داره 3 لیتری چند گفتی نرخشه؟ 6,500 میگه با معامله داره بازار چند کرد؟ بازار تو 5,000 نرخ کرده نه گوی نه دادارو نه گوی شیرته شیرش چند قد؟ 2 لیتر 3 لیتر شیر داره بچهش دویم بچهش گفته نه؟ دویم بچهش بقچه 6,300 میگه با معامله داره گوی میشنی پارودا نه غناجین یاش 4,500 با معامله داره بازار تو چند قرار کرده؟ بازار تو 39 ها نرخ کرده اینا جای پولگیریشه 4,200 میگه اونا باز غناجین birinchi bolasiga boz 7000 deyapti yana savdosi bor bironta tug'gani yo'q bozor qancha qilyapti aka 55 58 bozor 55 58 gacha narx qilyapti mana yosh g'unajinlar bozamazam birontasi yosh g'unajinlar mana ikkitasi 4500 dan bozor narx qilib turibdi mana egasi bergani yo'q bunisini 4200 deyapti 4200 narx qilibdi bergani yo'q işte g'unajin hojiboni g'unajinlar نه g'unajin yosh 4550 savdo shidaydi g'unajin zotdor نه گوساله غناجین 2500 ایش بقچه یا؟ ایش بقچه 3000 bu azalmış. نه ایش بقچه بوده 3000 میگه با معامله داره ایش 2500 معامله داره İş 7000 bu azalmış. یا بقچه دیگه 3500 با معامله داره بازار چندی که دسته نکن؟ İşe siviyak, işe 26, işe 24. نه بقچه یوش 2200 با معامله داره نه بقچه زرد
قچای دودارم چند گفتی؟ 32 میگن 3200 با سودا داره این بازار چند کده است؟ بازار خود دقیقش نه یگان کس نرخ که چند که؟ 6 که 27 که وای راما این خناجی نه یا؟ چند سمه؟ تاش میگم با سودا میشه خناجی نه؟ نه خناجی نه دودار چند گفتی 2800 او معامله داره نه بقچه یوش 3300 با معامله داره 33 معامله داره بزرگ تو چند قرار کرده؟ اینا میره حاضر 29 کدام نداره یا 4 تا داره بزرگ تو 20 نورا صاف کردیست خناجین چند قرار؟ ارزون نشه خناجین 2500 با معامله داره مادایی نه اکه